guys, good morning. Kudong may karon guys sa MACTAN NEWTOWN. Snownoy. Hey, Naymal. O diba, lisod agagianan. Grabe ang agianan diri guys, mura nagbasak. Kay sigig uwan. So karon guys, padung dami sa MACTAN NEWTOWN kay matan-aw ko sa Ironman. Ano ko masakay? So nya lang ta kita guys. A few moments later. Wa mi kagi guys kay sarado na dadto nga eskina. Sa kuan sa eskina MACTAN. So among motor kay gibilin lang dadto. Mag-9 na guys. Alas 9 na sa buntag. Sama ni ang kahimtang na madiri guys. So daghan naglakaw kay di kaagi. Di kaagi ang sakinan. So guys, here we are. Dami namin sulod sa MACTAN NEWTOWN guys. Daghan nagtao, nagpaabot na ni guys kung kanas ang magsugod. So this is my first time na makakita sa Ironman. Mambisin katulugon kayo ko guys, ning barog jud ko kay para makasinati ko, makasaksi kung sa Ironman. Kapoy na, kapoy. Honey is also winner. From
Off the bottom, guys. This will play number 11. Rotina coming on through from the Philippines, got 11. It's okay, it'll be good, don't be. He's flying too fast.